Reka tugwikaze inshuti mukunzi w'Urugwiro Online TV ndetse na Kiberenka TV. Turi mu mujyi wa Goma. Twabijeje ko turi hano kugira ngo tujye tubagezaho amakuru ahari kandi ku gihe. Turi muri Goma Serena Hotel iri mu mujyi wa Goma. Hagiye kubera ikiganiro n'abanyamakuru cyatumijwe n'umutwe wa AFCM 23 ugiye gutangaza byinshi kuri gahunda ufite. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Mahirwe Elad, mu munyamakuru umenyereye inkuru za hano. Elad, wiriwe neza? Wiriwe neza Samuel. Yego. Uri umwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi amakuru by'umwihariko y'iyi ntambara ya AFCM 23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutegetsi bwa Kinshasa. Wabikurikiranye kuva mu ntangiriro AFCM 23 itarafata n'uyu mujyi. Kuri ubu yamaze gufata umujyi, hari ibyo imaze gushyira ku murongo, hari ibyo igishaka n'ubundi gushyira ku murongo. Ariko ndifuza ko tugaruka cyane ku makuru ari kuvugwa kuri ubu ngubu, nayahe muri uyu mujyi wa Goma cyangwa se no muri iki gihugu cya Kongo. Nibyo muri iki gihugu cya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari amakuru menshi kuva M23 cyangwa se AFC 23 yafatiwe mu mujyi wa Goma ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere, ndetse ikaza no kwiyongeza mu mujyi wa Bukavu ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Hakomeje kugenda havugwa ibintu byinshi kandi intambara nako ikomeza. Ubu rero biri kuvugwa ni byinshi, ariko none ngira ngo ibiri kuvugwa ubu ngubu tuvugana, bimwe mu biri kuvugwa ni bigendanye n'imirwano, aho izi mpande zombi ubundi ziri mu gihe cyo kuba zajya mu biganiro i Doha muri Qatar, aho uruhande rwa AFC 23 kuri ishuro gohereje abantu babiri ku mpamvu ebyiri, ari ukurekura ifungwa bo ku ruhande rwabo ndetse n'ikigendanye na ceasefire agahenge nuvuga ngo uburyo bwo guhagarika imirwano se cyangwa agahenge. Izo mpamvu ne ebyiri rero zitumye izi mpande zombi ngo zaragiye AFC 23 yagaragaje yohereje abantu babiri bo kubasha kugenzura izo principe ebyiri zikubiye none n'ubundi muri za principe zirindwi bari basinye. Ubwo rero ibigendanye n'ako gahenge byarasabwe kandi basinya nayo mahame arindwi, ariko ibyo tubona ku mirongo y'urugamba kugeza ubu ngubu nuko imirwano igikomeje. Imirwano irakomeje muri Sud Kivu, ngira ngo turimo tubigaruka. Wabonye n'itangazo rya AFC 23 biciye kuri Lawrence Kanyuka, aho bakugaragaza yuko ngahitwa za Bugezi, aho ngaho hafi ya za Uvira hakomeje kugenda haba imirwano, abitwa za Mikenye muri Sud Kivu, aho ngaho naho hakomeje kugenda haba imirwano. Ubu rero hari ibitero bikomeye cyane biri kugabwa ku Banyamurenge. Ubu uruhande rwa AFC 23 rufite ikicaro mu mujyi wa Uvira. M23 nayo amakuru dufite nuko iri kilometero ari kuri 80 kugira ngo agere. Hari amakuru ajya bavuga ngo M23 ngo yagose Uvira, ngo M23 haracyarimo igihe kirekire, haracyarimo ibirantega byinshi, kuko uruhande rwa AFC 23 haragwashyize abarwanyi benshi. Hari ingabo z'u Burundi, hari abacanshuro, hari Awazalendo, hakaba n'indi mitwe itandukanye. Hari imitwe itandukanye iri hari iri gufasha leta ya Kongo. Rero bisa nkaho kubahiriza agahenge byakomeje kuba ikibazo. Ahangaha baracyakomeza kugenda barwana siritu, ariko si muri Sud Kivu gusa, kuko nahitwa za Pinga, Warikare. Pinga nakubwira ko hari ikibuga cy'indege, naho naho twagiye tumva imirwano. Haracyari rero guhangana, kandi haba ku rwego rwa diplomasi, haba ku rwego rwo ku rugamba, ibyo ngibyo biracyakomeje n'ubundi. Kuba ibiri mu masezerano bitari kubahirizwa, cyane usanga abarwanyi bombi baritana ba mwana. AFCM 23 ikavuga iti leta ya Kongo ikomeje kutugabaho ibitero. Leta ya Kongo nayo ikavuga ko abarwanyi ba AFCM 23 bakomeje kwisuganya. Wowe nk'umunyamakuru ukurikiranira hafi ibyo, iyo ubibonye bigusigira iki cyangwa ubibona uti? Icyo nakubwira cyo nuko iyi ntambara ikigoranye, kandi noneho biracyanagoranye kugira ngo izi mpande zombi zibashe kuba zakumvikana, zibashe kuba zashyira mu bikorwa ibigendanye n'amasezerano zisinya. Haba uruhande rwa AFC 23 haba n'uruhande rwa leta, bose bigaragara yuko ntawe twavuga kugeza ubu ngubu ari imiseke igoroye mu gushyira mu bikorwa ibyo bumvikanye. Haba leta baracyakubana, haba uruhande rwa AFC 23 baracyarwana. Rero ikintu tubona mu byo tubona bishobora gutuma iyi ntambara ishoboka, ngira ngo cyangwa se icisha makeya, nuko impande zombi zagerageza kugira ibyo zumvikanaho, zajya ku mirongo y'urugamba, zajya mu masezerano,
bakagira icyo bigoma kuko nka urugero FCM 23 nikubwira iti twebwe dushaka ngo perezida aveho urumva aho ngo bizagorana azavuga ati nanjye ndarwana paka ariko nawe nuvuga ngo abayobozi muri FCM 23 bafata ibihano byo kubica ati dushaka ngo musubire inyuma na Bukavu na Goma nta mpamvu ifati kubagaragarije udakwiyeho zanzitizi bagaragaje zatumye barwana icyatumye baza bizagorana niyo mpamvu mvisha ari naho byageze hande rwa FCM 23 turavuga ngo bari gupropose icyo bita Etat fédéral bavuze ngo Etat fédéral ni kuri abigura bya Amerika bibaho leta zitandukanye igihugu kimwe gifite amareta menshi ariko none bigasa nkaho bagira ikintu gisa nko kwigenga akaba ari nka Nord Kivu ifite akantu ka independence kuru ariko none ubutegetsi central bukaba uri Kinshasa ibyo rero Kinshasa none ntabwo byemera so niyo mpamvu twaba tubona ko biracyagoranye kuko izi mpande zombi ziracyasaba ibintu bigoranye kuko nk'uruhande rwa muri ariya mahame 7 bemeranyije ko agomba kurekura ifungwa nta fungwa n'imwe kugeza ubu twabonye AFC 23 yari ku twabonye ko agomba kubarizwa gahiga ibi byaragoranye hari na condition 23 yasabaga mbere gufungura amabanki ariko byageze aho ngaho mu kiganiro twakoze baravuga ati twageze aho ngaho abo twari turi kumwe abo duhanganye nabo baratwa exposa tugira ibyo twigomwa icyo tuba tugikuye muri ko tuzakomeza kugishaka so icyo twavuga rero cyangwa se byakomeje kugaragara nuko izi mpande zombi zigikomeje kuba zagira ute ziracyapezanya ntago zezarika ngo buri wese yigomwe hanyuma bashe guhuriramo hagati icyo rero nicyo kibona akirimo ikibazo gikomeye cyane hanyuma ukurikije ibyo Perezida Tshisekedi yatangaje mu nama ya kongere y'ishyaka ryabo hari ijambo yavuze ati ibiganiro by'ubuhuza byose byaba bitagizwemo uruhare n'abanyekongo ndabasezeranya ko bitazagira icyo bigeraho ari nge bifite mu biganza biriya byo bishatse kuvuga iki bisobanuye ubundi Tshisekedi uribuka ko FCM 23 yari kiri nayo 23 d'abord bakiri zabonagana intambara yatangiye muri 2021 nibwo bongeye kugaruka icyo gihe ntabwo yumvaga yuko bashobora no kuba bakwicarana mu maso yumvaga ko badashobora kuba bahurira ngo baganire yumvaga ko nta biganiro ashaka n'uru ruhande ariko uzi neza yuko byageze aho ngaho buriya n'ibi biganiro bagiye miduha n'ibiganiro byabigiye kubi Kampala bijya mu itangazamakuru igiye mu itangazamakuru Tshisekedi yisubiraho kandi yayohereje intumwa ubu ngubu rero bwo yawohereje abantu muri buryo officiel ariko nubwo yabohereje n'ubundi uracyumva yuko akirimo ikintu cyo kwisubiraho nkumvishe nk'amagambo yatangaje muri iki cyumweru akongera akigarura akongera akagaruka sinzajya mu biganiro na FCM 23 akongera akagaruka ariko nawe rimwe na rimwe ushobora kumwumva nawe ntabwo bayorohewe bara muri Kongo ko bakogomani kugeza ubu hari benshi bigaragara nka defeat gutsindwa kubona yemera kujya mu biganiro n'uruhande rwa FCM 23 icyo rero ni ikintu gikomeye ariko nanone buriya ikindi kintu cyo uko hari abashobora kutayibona kuza mu gice kigenzurwa na FCM 23 ko ari perezida Joseph Kabila bya nabyo byongeye ikindi kibazo kwande rwa leta ya Kinshasa buriya ni umuntu ufite ijambo rikomeye yayoboye Kongo mu gihe kigera ku myaka 18 afite abantu bamuri inyuma nawe bamushyigikiye ibyo rero nawe biramwongerera pressure rimwe na rimwe akaba yanakwisubira hari kubera nawe igitutu gishobora guturuka imbere mu gihugu se cyangwa kiri guturuka hanze so niyo mpamvu rero bigendanye n'ayo magambo ye biracyagoranye cyane kugira ngo izi mpande zombi zibashe kuba zagikuniza kuko nari amahame zasinye kugeza ubu ngubu interpretation banayasobanura mu buryo butandukanye uribuka bakimara kuyavamo hari abavuze ngo bagomba gutangira ku kigendanye no kuvuga ngo M23 ngiravamo mu bice yafashe ibyo bivugwa n'uruhande rwa leta ko M23 avuga ati ibyo ntabyo twasi urumva uko kwisubiraho kwa Kabila ntigushobora gusubiza ibintu rudubi nyuma ya biriya bintu yatangaje ibyo tunabyiteze mu kiganiro tuza kugerana n'uyu muyobozi wa FCM 23 n'ubundi nekereza ko birakomeza kugaragaza ko bo nabo batumva se cyangwa batafite ibyo bahurizaho kandi ko no bafite uburyo basobanura ibintu kandi nabo bagaragaza yuko ibingi bisubiza bikomeza kongera ikibazo so no kubiyindira ariko biracyagoranye ubuhuza bwa Tabombeki nabwo yifuzaga guhuza Kongo na AFCM 23 leta ya Kongo yabuteye ishoti byo ubona Tabombeki utire unirushya ku icyo kibazo cyawe cyambere Tabombeki hari amagambo yatangaje imbere uruhande rwa leta ya Kongo rufata Tabombeki nk'ari ku ruhande rwa FCM 23 Tabombeki amagambo yatangaje imbere kandi buka ko mbere yaho mu gushyingura Paul perezida wa Namibia yabonanye na perezida Joseph Kabila yabonanaga cyane na Tabombeki basa nkaho ari abantu bafitanye ubushuti kandi nanone Tabombeki ubutegetsi bwa Kongo iyo bakora ufitanye umubano n'u Rwanda akenshi ujyana ibibazo na Kinshasa Tabombeki ni umuntu akomeje kugaragaza yuko abo baturage b'abanyamurenge
abaturage bo muri FC23 bagomba guhabwa uburenganzira bwabo no bakagira ijambo. Ibyo rero ntabwo byabonwe neza n'umutegetsi na Kinshasa. Rero kuba ari fondation ya Tabombeki ishyirahamwe ryashyizwe na Tabombeki, Kinshasa ibona yuko ari mukeba. Rero bona ntabwo byantunguye kuba bataritabiriye, ariko none no kuba bataritabiriye nabyo babitanze ubutumwa buriya, kuko we arakubwira ati turi gushaka ineza y'amahoro, ariko nawe wanze kwitabira buriya nabwo nyine bafite ikindi bisobanuye. Ariko ngiye ntabwo nabona ubundi batakwitabira, ariko reka dutegereze turebe n'ubundi, kuko hari ibyo bagiye bavuga bakisubiraho nyuma. Ego intambara wowe ubona ukurikije uko ubibona nk'umunyamakuru ukurikiranira hafi izi nkuru za hano, ubona intambara amaherezo yayo ari ayahe? Niba ibintu bigoranye buriya nakazakubeshye kumenya gupredicting intambara. Uriya ahantu benshi bagiye babyibeshyaho. Reba ufashe nk'ingero ukareba nk'intambara ya FC23 yatangiye mu mwaka 2021. Utuvugana intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya yatangiye mu mwaka 2022. Urumva ufashe urabizi igihe abanyamerika barwanye bakagenda muri za Merongwe bakagwanya intambara ingana kure bakarangiza batsinda. Ni intambara niko biba bigoranye. Niyo mpamvu rero babigoranye kuvuga ngo prediction yo kuvanga intambara ngo izarangira cyangwa se izarangira ryari, kuko ushobora kumenya wayitangisha ariko uzayisoza bikagorana. Cyangwa ukamenya aho yatangiriye ntumenya aho izasoreza. Nayo baze baturutse zabonagana bari zasabye inyuma imisozi dore bari kusatira Uvira. Icyakora nibo bumva bashobora kuba bakemera ko bajya kumeza ibiganiro bakareka ibyo kurwana, intambara ishobora igisubizo gishobora kuboneka. Bona ari nabyo bishobora gutanga igisubizo kirambye kurusha gukomeza kubona mu bya gisirikare, kuko izi mpande zombi ntabwo zorohewe. Haba uruhande rwa leta ya Kinshasa kuvuga ngo uzakora FC23 mu bice yafashe Goma, buriya hari abantu batazi Goma intwaro zari zihari. Nari ndimo ngandiza abarundi babwira ati buriya i Rubavu twakagombye kuba nta muntu n'umwe cyagiye wari uri Rubavu usibye abasirikare cyangwa bari kurwana. Urebye intwaro zavuye aha abasirikare bari hano ku kibuga cy'indege hano haraguru, urebye ubwoko bw'ibisasu bya biraha, ariko bakarangira bahakuye. Rero kuvuga ngo M23 zazoha bakure biraguranya, ariko nanone FC23 kuvuga ngo nawe uzarwana ugera Kinshasa go Kinshasa nawe kandi kazi, impande zombi zirakomerewe. Icyo rero numva gishoboka kandi gishobora gutanga igisubizo mu buryo mbona ko twavuga ko bishimishije, cyangwa se mbona bitanga igisubizo cyiza, nuko zakumvikana kugendanye no kumeza ibiganiro akaro bahurira. Hanyuma rero reka tugushimire mahirwe ku mwanya duhaye n'ubusesenguzi udukoreye ku bijyanye n'intambara iri kubera hano muri Kongo. Reka turarikire abadukurikira ku Rugwiro Online TV ndetse na Kiberenka TV, tugiye kwerekeza muri sale ahagiye kubera ikiganiro n'abanyamakuru. Ndabona abatumiye iki kiganiro bamaze kuhagera, ubwo dusubire mu kanya. Ciao. Asante.